Yes, nizere ko mumeze neza bakunzi ba Rayon Sport. Uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi uremereye ku ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ibyishimo biraza kuboneka uyu munsi. Igikombe cy'amahoro kiraza kuba uyu munsi hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC, ubwo biraba bihanganye. Iyi kipe ya Rayon Sport yavuze yuko yiteguye uyu mukino ndetse kandi yiteguye no kuba yegukana iki gikombe kuko si ubwa mbere ihanganye n'ikipe ya APR FC kuri finali. Mu gihe kandi ubuyobozi bwa Rayon Sport bwa Tadeo yashishikarije abafana ba Rayon Sport kwitabira uyu mukino ngo kugira ngo baze kureba ibirori byo gutwara iki gikombe, dore yuko uyu munsi ikipe ya Rayon Sport ifite amakipe abiri agomba gukina, hariho ikipe y'abagore ndetse n'iy'abagabo. Ikipe y'abagore yo match iraza kuba ahagana saa sita n'igice, mu gihe iy'abagabo iraza kuba saa kumi n'igice zuzuye hariya kuri stade Amahoro. Ubuyobozi bwa Rayon Sport, umutoza yavuze yuko abakinnyi rwose bameze neza ndetse ashimira nuko bakomeje kwitwara, mu gihe uwo bakunze kwita Faringanye intwari y'abareyo yavuze yuko yishimiye kuba iyi kipe ya Rayon Sport igeze ahangaha, ndetse agira byinshi atangariza abakunzi ba Rayon Sport kuri uyu mukino. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubategurira umunsi ku munsi. Kuri finali imaze igihe igikombe cy'amahoro kiri guhatanirwa n'amakipe agiye atandukanye. Kugeza ubu ngubu ubwo ikipe ya Rayon Sport yatsindaga ikipe ya Mukura bigahita bihereza amahirwe akomeye cyane yo gukina finali, naho mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya APR FC yahuye n'ikipe ya Polisi bigacakirana, hakaza kubonekamo ikipe nayo izamuka ikaja kuri finali. Igikombe cya finali kikaba kiraza gukinirwa uyu munsi tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu muri stade Amahoro, ubwo haraba hari guhatanirwa amakipe abiri, harimo ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC. Ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bavuze yuko biteguye kuba bahatanira iki gikombe ndetse bakagitwara byibuze nacyo kikongerwa mu bindi bikombe bari bafite. Iyi kipe ya Rayon Sport yari iheruka gutwara igikombe muri 2023 mu gikombe cy'amahoro, mu gihe kandi ubuyobozi bwa Rayon Sport buvuga ko bwishimiye cyane kuba bugeze kuri finali, ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport bakavuga yuko iki gikombe kigomba gutaha mu bubiko bwa Rayon Sport nk'uko bisanzwe bikorwa. Iyi kipe ya Rayon Sport imaze iminsi yitwara neza haba muri shampiyona ndetse no mu gikombe cy'amahoro, aho abasore ba Rayon Sport bihaye intego yo kuba bahatanira ibikombe by'uyu mwaka bya 2025. Mu gihe kandi iyi kipe ya Rayon Sport ni ikipe y'abaturage ndetse ikaba ifite n'indi kipe y'abagore iraza gukina, nayo iraba iri gukinira igikombe cy'amahoro. Yo ni match iraza kuba ahagana saa sita n'igice zuzuye, nibwo iyo match y'abagore iraza kuba itangiye, ndetse naho turaza kugenda tumenya amakuru y'uko bikomeje kwifata muri iki gikombe cy'amahoro ku ikipe y'abagore. Perezida Bwana Tadeo ndetse n'umutoza Rwaka Claude bavuga yuko iyi kipe ya Rayon Sport yiteguye bihagije ku buryo nta kintu na kimwe yishinja kuba itarakoze, ndetse n'abakinnyi bakaba bameze neza, bakaba biteguye ko uyu munsi igikombe bagomba kugitahana mu Nzove, hakaza kuberamo ibirori bikomeye cyane kuko baraba bishimiye ko igikombe
cy'amahoro cyongeye gutwarwa nyuma yo gusezerera ikipe ya Mukura Victory. Igitego 1-0 cyatsinzwe n'umusore bakunze kwita Biramahire Abedi Christophe, intwari y'aba Rayon Sport bakunze kwita Faringanye, umaze amezi ari mu mvune ziremereye cyane kugeza na n'ubu ngubu aracyayirimo. Avuga yuko ababajwe cyane ndetse akaba atewe n'agahinda, ariko nubwo ako gahinda karimo ndetse n'ibyishimo nabyo biri kuboneka, ngo kuko kuba iyi mikino yose atarigeze abonekamo ibyo ngibyo ari ikibazo, ariko akaba ashimira abakinnyi ko bamubaye hafi ndetse kandi bagakomeza gutekereza uburyo bapanze ndetse n'uburyo ibyishimo byabo bigomba kuboneka ko iki gikombe kigomba gutwarwa, haba igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya shampiyona. Ashimira n'ubuyobozi ko bukomeje kwita ku kipe ya Rayon Sport kugira ngo iyi kipe ikomeze izamuke umunsi ku munsi. Ni match rero dutegereje ahagana 10:30 zuzuye, nibwo match iraba itangiye kuri